boss it drew election time wa ya saa nneema wo yete nemo made ba kwa ya na wo mu no se wo amanyoko na ekọ wo favor no anas ekọ de ama wo no eya ama wo tirimu nya wo de efisa nipa no wo ye hwehwemu a wo de ade bi to no akasa in quote samo ye mo nneema yi a na wo de ade bi ato ho saa de ama wo nti ya na ye mfa no trasa de ekoso yi na do dan kwa akufo ado ne second term ya mamuo no sade nneema sikika ko no seya na nneema bekika akode a na wo soro ntimi ansane na ansankyerene bi amade a I like the sendis for besan fa kunyo no. The unit cites one, poor governance and economic hardship. Yes. Says anema we mienu a deciding factor. Yes. In the voting pattern. Yes. They however noted Tio, irrespective of who retains power, it expects Ghana's policy to continue to focus on ensuring macroeconomic stability because as it stands, yes. And they say the next parliamentary and presidential elections are due in 2025 under constitutional mandated term. Nanado is exiting. So they are going to be, NPP will bring a new face. Yes. Can that new face change the narrative? And also near the Ghana for so a bedroom hubium. And to me, can I say, per the Ekakui? Oba Kwaba. Now I want to say, Nasa Nanado Danko Kufuado. Any economic management team no man to me and conjure some magic dia and this is for we near bano enyam because the ekeka kono gradually NPP for more prepare the amount NDC for but ebia no munim say bi nso e boa paye dia efri say niema wo mo ka kire ye pa no na nsam no mu ohwam na nsam no mu odu but on the ground no asam no ntesa sika sam tesɛn sika sam etesen sei e 1PP aban mu ahokyere no tesɛn asetere mo tesɛn e maburu na dwuma no tesɛn promises no as compared to the moye no etesen nti sa ni ma wo nyina no e yade a Ghana fo e de begu sonye mu no mo de nsu apete so awoso na hwese de ahi ne be frato no mo gyina so de ato aba truly ahokyere wo ho obi obeka sa ahokyere ni ho no na menim ba bia wo firi ba de na menim de o gyina so ntia wo kasa ahokyere wo ho so man tima anya hu bibi dia hwe ya na menim se aban bi hyeda de eto oba sa wo adwuma wo man ni mu na opese bi a wo bo adwuma no ho ban a wo hyeda de eto bi ba na wo de ato eniema ye kra free amonone ba wo man ni mu no na no serve as a certain barrier bi sabaya woni a wo woni wo mo oman na wo mu no wo menya some freedom bi a ombetumi o appropriate na afa so my spend on business no nti ya na ban bi wo hono mu a wo hyeda de sa eto no ba bo se na aska wo mo de niema no eba no ntomo ntimi mba but ye hwe sa na tia na eto ye na do dan kwakufo ado e de aba bie mu miensan eho asem ko mara se bedwam na bere asem no ko mara se bedwam wo no sade na as usual bonkuma faso ne ni fa faso e ka no obia justify the reason behind sato yi domkuma no sa da bi amwa yen nanso majority no side no try justify the reason tia e wo se ye de sato we eba na ebe boa na do dankwa akufu ado amamuo no eto anya bone eto oje nya bone I'm not against say ye gito nanso eto a unya positive impact no ya edane be ye bone ente ba sa bo se na nipa na eti o man mu no obo nwiinwi se eto no ye tua ye hunu de ye de ye edwadifo besu woni a Dr. Joseph Obene ne manfo no wo mo besu akyerkyerefo no besu abanya dwumayefo ankrankra dwumayefo obi besu se eto no egu ye businesses no nenti eto no the impact from eto no ya net sen eno no ya na ebu ya bam eno na ya na ebu ya ba fi se ya yeti ha ya kasai eto nketen ya tete ya from sources ene niema ye kwoto ya tete ya to no nyina no esame app say ye de be development project social economic political arrangement ni ade nyina no point to a certain direction say eto no ene ye de bo oman no ho bra de mo say amasa no a na aye something different. The issue is CCA eto no ma introduce on excise duty income tax amendment no any sustainability growth and sustainability bill no enchiremu pa wo say wo mo kura ko fa sa niema no
ebano enchiremu no kura nkoi on say the excise duty 2014 there no eno see a o masesemo ebe ko tia tobacco cigarette any wine no ne fruit drinks ne de ma iframa no ne ba no but enchiremu no mayo nti unim say ekwabonte say aban de to bi aba ayete say maame a otontoma ni okofa niema bi fra brochira enkwara ntade no ne ade a ene saa etuo we nhia no ono nso so kwa akotena dwoma ka kire jadi de oba betade ne say na de wonte yana say aban de to atoto niema meanwhile no enye saa so aban no so ya eboda wuro no eniema bi say ehia wo mo ana ehia wo mo eno nyina no eka ho ene ma yenya amanyoko is a tree with many branches enuane bia wo de ye enuane ni hini no ni hini ne dua na si wa boboa no ho no ni hini na ehefom no ebia wo de wo ye e de support dua na si ho a wotumi kwotena ase aginwunu no boss so wa hwade bia ebra na do danko akufo adom de yi live ni eba no Ghana fo busa mu asem ma up to date entretemu no kura na Ghana fo be ntiase yi live no on say policy ne de ya na wo de ba no enye den Nemmo no sade be ya policy no betimi ato Ghana fo asom yie Ghana fo beti ase na ba bia wo pesa wo tan ne ade ne kono Ghana fo betimi ate wase no ehia nkyerkyeremu nti so wahwe a bre bia wo man no ye beka budget bia no na adwuma no aba ye den de amansam twerofo efi se ye ne wose ye breaking niam down ekofo pa saba ya woni a wo tie ye no woni a wo hwe na wo te wo man mu no ebetumi ate niam ase yi live na ban no ma ye hunu say ni say enti na wode eba kanya bone na so ni nkyerkyeremu no ekowie bone e ma Ghana fo gye asem no kosi bone because na ban no epesika aban no ma ye tie ase say yi live no baboa sade IMF nkomo no si kwani ade no se nya yi live no a ye nkoho hwenam say lack of communication proper communication ankoso enti no won se ye bowura mu a na yi live no ayi IMF NDC for so di abro on say eba say no kan na omamuru mu na tete omufie ba de no omo de sabi abaya ne ho ofa wa kurase no de wono de opa na say da ba ni baba kuromu wo de bode ni bidi abre no won so ote ho enti say the little mistake at the certain government no ba ye no they will take advantage nti why hu sa smartness ne de a de bia no won be use as a tool against you say ya remember say omo no they are there to serve say omo ma amamuo no enye smooth ma say de wo se pe no nti bo say what the policies no go ho no mo a won be bom ntokuro making the sitting government unpopular. Yes, this is their core mandate. And you vision pa every opposition party bia the core mandate yes adie no enti say man ye smooth ma ode a e dey say go nya campaign message bia nka the former president John Dramani Mahama ko gyina kwa abiri sabacho. This is not first time say wo ba wo. You have been in power before. Enti kwa abiri safa ne yete ana afa ne yete kwa abiri afi SOMPA FM ho. You see the point? Kwa abiri so hoda dada. Kwa abiri is no hoda dada. Enti wo ba ye den. Wo ba ye no wo ye den. Die na wo de ma wo mo ene die nti ene wo sa wo san akọ ho sa wo de bibi ma wo mo no mo hwe so yi a wo mesa ade bi e de aka de wo ba beje no ho because yes say wo to sabi kusie nam kusie abasa na wutu aka ye de wo soro nam efiriu nti sabi ya wo ye bibi ma kwabri east na eye positive say de a likely say o meto aba na de ama na mo so wa anye bibi de a wo kọ no a strategy be now they continue patch in the first place. When na last na me kana na Ghana for being timas and say the former president was a tomine bia we hear proper press conference pa. No they Ghana for kasa because I did be what said here baby ya bedui question be a teacher be set him out primary level no one to man yes our question. One kasa wo fast people be na so here. Was my mistake.